na kurera tondu kurera ni kwiyenda kurera ni kuo muno kwiyenda ati mwira kaundu guciara ti urire guciara ni kurera watu kana muhikio wana ni muthakari na twana tunda oya wana mambo agida kikoria waipati kurera ona juu na charare kikoyo tukiendete offer hindi ambayo one get one free kurera ni kwiyenda no kandekia muigai ni kadha ni tikarende komwereka ni maundu matano maturakia mundu na waguciarire biologically. Number 2 ni akurehe thi na kurera mundu akari muhunjia nigetha akuna uri spiritually na kuni njira ya muoyo niko tuna reverend Mungiza Kayo na aria kiothe maha na aria maikaire thi haha mena maruri mitwe na aria matari me haha ni gwa maho manyu. You need a pastor, you need a spiritual father. After muciari you need a spiritual father. You need to think about game. You must have him behind a father. Okay, wow, Jay. On a big cat, you need a spiritual father. Never watato etako mwalimu. No, ikatakira moto olimo. Okalia kitoko no gato moto ratoma. Okalia na moto mare moto trono moto. Mane konya kwa tuleta gitio. It's because they went to school and they had a teacher. Now I am there with the mohunjana kuchiari. They made it possible for all. They made it possible for you to hear education. Wagatano, you need a doctor. Dakitano ko weka check up. Na wako kwa advice medically. Na kudiana check up siri man dirikali kana atarani. Aya mara kemere ni mativi marako ira. Why you ka ipo biologo? Why you ka biologo? Atumia iweke papsunya. You need to hear that doctor to go and do those things. Now by that you need a politician. You need a politician. Muteti. Oh no, menyaga. Na tatutu ala kana. Ginya kanida ida inesiao. Morani na mwana mmoja tukudulia kirao kana hika kanida na kirao mmoja mmoja. Ndio hapo vile. Waiter na pastor tuimukio. Mwadhuri ali na kisoka shawani. Murada na mtuka kelitani. Kwa sababu kana kaile tudumeka kaile tukona no kwega. Tondelo nakiri mutete. Toimukira hapa magaita. Na tukate ni modo mwetu arugamia kiuga fero Kenya. Then I come on, how much you need? This man. This man, how much reliable and responsible should our politicians be? Because many decisions is a direction you are to kuma or ya posho igwedio, kuri akawa ge kuhandwo, kuri ko imandu amuraba. We need you. Na you moshira kete butika kia kura kana kanda wa nyuma yote tini doma. You have to stop it now. You need those 5 people. Moshiri, mwalimu, daktari, muhujia na moteti. You are not to a destiny to. Roshono mo Kenya ni kawa Kristo. Mamotiro de mongeka. Roshono ya bashi ke ba mo sitting the money. Kenya kalago. Oshinde tu minister wangu na wengine ambao not hapa na boss. That's done. Koko ni kumuhoya mwete adwasio atano. Tukahure kanisa, tukahure tetini, tukahure mwalimu na serikali tutwakile yalimu strengthen our education, strengthen our medicine, strengthen our churches. We all interlock so that our future, these 5 people may give the best product for the public. Is that true? Today, we are having it here as an example. We are all here. And this should be the thread. Until we act. Imagine, na uanze kulea. Popote uliko, ulea. Kama ni pastor, make other pastors. Kama ni wanasiasa, tengeneza wengine. Hakikisha kuna wanasiasa. Sio kulima kila mtu. Bwana kabusha tu wana tu MC tuache kukira kwako. Hapana, achana na wao. Makina ko titu kama kwa nini tuka kaibere. Lema ka kodika, lema ka tumote. Na tokija mkono kama kimwe. Niyo na jike naka mwa hujia la hayo jike ya kama tile priesthood. Akikinya na matikira ku priesthood. Akini hela kinyo deje ya kimero raya. I feel kudu hana ise. I am a father. I fathered. Tokija mikara kwa. I'm telling you, wana mwari kutaka kihika kwako. Even your daughter is not be married by you, you are the father. Mama gadi. Kula ni kula kama mama. Gadi utrahim siku aku na kahika kwako. Kahika kwako. Koko wana
Silipani. Alisema niangalie. Nikaangalia nikaona huyu kijana. Akiota umuthi huyu nibe. Alato abiri 10. Uko moinyare nile. Oloraka na hizi ali 10. Moinyare nile tati magana. Ndio kama niko ina makamuda fadia kiwa. Raila kiwa. Dada mono. Inyo murara. I would love to see. Moto kama magana dada mono kitu. Dada mono kabuchi. Dada Moses sasa nina. Dada mono nina. Leo daisi tutirara. Generation ina tunone hapo ninukia. Finishing. Niko na mojo gokera. I would love to say, you are praying, it's not how many songs have a hit, it's how many sons you have made. Na wewe nyomwe utafurahia husaku kama huu, ukiwa mpole, ukiwa mzee, ukiwa mgonjwa, utafurahia kizazi ulichozaa na ulicholea. Tulikuwa na mzee mwingine na mheshimu zaidi. Alinyamaza kabisa. Akafanya hivi. Akakataa kuongea. Ndio mmoja tunaenda nako. Safika ndo kakamura mzuri ndio nitaro hiyo. Kuna mahali tunaenda. Ndio mbona nime. Kana kuli? Alinyamaza tu. Tutikena roho sio bila mbele. Afanya. Tutaona tukionaga. Ndio kidira amushi. MCA leo uragusia ni sahi atekova mother mama county no uragusia no leta kugusia waihaje uragusia dama biashara ile who are you grooming umemeleka ile who are you grooming we want to on a generation to groom the root guys tunataka sana ndio mtu siulia no we are bringing we are bring ile position ndio ile utachukua my son anajina dad you are not fair kama why it should be fair. Tamulia why? Makosa hiyo nataka kunichapa juu yake. My brother alifanya siku nyingine na hukuguza. If you didn't do anything, you should be fair. Should you say that to her? Sasa James you run around the kilo message. And your wife stroke mom. Your wife stroke mom is becoming better. Should you say that to her? Atomara ko yes you mara ko no. I'm not like that. Ukamura say check your prayer, it's not you. It's not your choice. Kongo kile siasa ile ndio kula na turudi. Na kama na kuchanganya na kukulunga mboga nyamera na ile. Ona kanisa ile the same. Ona moshi the same. Ndio kula na kulitu jana na wamera ni kwa. Mwana kanina kula hata wewe sasa unakuja. Kana kuna naona na tu ile kula tumia mela kama za hilo. Utikana vitu na wewe kwa itambere go. No haraba kwa kitambere na hizi tu ile boka. Yeah, we have that to breed. I think I support her research 100%. Tuna breed family. Itaka kukitea. Breed kuruma president. Iyo tomika tu president ile amri jeshi mkuu. Imagine amri jeshi. Amri jeshi mjeshi mwe hapo tena. Soko huko ni amri jeshi mkuu. Soko na kigo na mulu. Na tisundo account direct. Kuruma amri jeshi mkuu. Niti tono. I have never seen that. I cannot follow. I cannot follow. I cannot. Jake, I know I cannot. I cannot. Natono nino jari hago tukele. Muteke chokeli aya. No deki na shihushi ulikitu. Ulikia mutiha. Mugani ukilita hago. Ulikia tu. Kuka baraka mwana mutitu rapi. Sianare. Nega lima kwa Jehova. Siakele shoto kwa siara. Siakele meya. Siakele roho. Siakele mwere. Sama melekia. Wadala. Nina kutigina inoro. Never na tomenyo gatikao. Don't leave that door. Ukakilimeza iwe tani mutu. Mati vitu kanatika kameme mutani mutu. Unarelao. Make sure what you are doing. Wamuranda ni hapo tigina kila inoro. Thank God for that. Na wetika mutu. Ona ni murono lende la yite. Na songa ni kisonga. Na ninaleta wengi. Na nendeleta iki. Ona yo wata mamba ipuri. No delete. Kuwa. Ona urudi wako. Ono yo wako. Treki. Etimu. Oshibi kumutio wako. Kondo mutu konda alwara. Konda akira. Konda tuko wahutia. Iki paro wa mwenye nyati ni kwa mutu tofauti. Todo hende kwe. Taiki yende muni. Taisi muni yende. Ikia ime mula moega. Lea ike roho. Lea ike siasa. Lea ike biashara. Lea ike medicine. Lea ike professional. Make sure there is somebody shining like you are shining.
Masiara mada negeranwa tameguo ego koine kwa jaba na ugo ciara itari iria mundu aciarite e munyinyi ukenare mundu nethia kawake oyire ta uguo amatingiconoka megucira na tho ciao thome-ini nĩ iroka kwĩ ihĩ citũ citũrumanagĩra nĩ wega ũhoro ũcio ndatigĩra ihĩ ciakwa ona ithuĩ mũrere ihĩ atĩ ndũgaconoka ũkĩngethanĩra na thũ tondũ ihĩ ciaku nĩ igagwĩkĩra ciaca, ihĩ ciaku nĩ ikanca your enemies, ihĩ ciaku nĩ igakũrĩra wakiri, ihĩ ciaku nĩ igagũtwara gũkũ. Tũrathiĩ thibitarĩ nginya professor we mwene, Professor Mugenda we mwene aroka. Can you imagine the professor herself? Nĩ ũndũ wa mũndũ ta ũyũ, mũndũ waiyaga mũhothi wa ithe mwana akora na mũhothi wa baba, but tondũ wakoragwo nĩ Ngaruya mũguo ũrĩa mũthee Ngaruya Bishop aikirie mwana nĩguo aratũma atĩgũtha ici. Thengiũ Ngaruya nĩ gũciara Bishop na kũrera na kuonia mwana ũyũ kanitha ona ũmũthĩ nĩ mwĩtigĩri Ngai nĩ ũndũ wa ũreri waku mwena maitũ wa Ngai. Twarie ciama itũ mũno ũmũthĩ tũtegũkũgweta mũno tondũ we wĩ muoyo, we twĩ nawe nĩ tũgũkũgoca mũno thutha ũyũ, no tũgatĩrie maitũ yake akoragĩire nda yake akũhendirie ndarĩ gĩtona rĩu tũrĩ mĩari na maugaga bado tondũ arĩ ũrĩa arenda gwĩkanako ena onda handũ no nĩ arerire na akĩongithia na akĩheha kĩoro maũndũ marĩa rĩmwe tũtekaga. That's why we salute mothers more, because of the step they take further after even kũgĩa mwana ũcio. So we salute the mother. I know we will eat candles later on, but so far me ndamũrethi gũgĩa twana wa Jesũ na twĩho nĩ tũrerwo na tũtwarwo thukuru andũ marekenu. Koguo haha nĩ gũthomithia mũndũ akenda nĩ twaigua nĩguo choice wa mama amini wa mama nĩ twaigua nĩ kulea mtu akiwa anafurahi, nĩ kũrera kĩtiticho, nĩ kũrera kĩcia, nĩ kũrera piu and Lawrence nĩ kũrera Jordan nĩ kũrera ũkenete ũrĩa wakene na gwakenya nĩ kũrera thukuru ũrĩa ũkiugaga big. May God bless you all na waheshimu. Thank you for listening to me. Appreciate the bishop kwa makofi. Salute him kwa makofi jameni, mpaka keti chini. Makofi. That was powerful. That was, hey, he is a man of few words. A man of a very few